Ария жаргычаты да? Аны манан келе бу ми жарди. Жарди күшкө жарди. Бу курдук отуппе сылустата медицина игатигар арас алаагылылабит сестері дәләк Светлана Алексеева илбийиге хуюллан жон серге тургун көндөрбүтэ 2 сылыгар барда. Өссө эдерердагаттан илбийини сәңәрбит әрәри арас эгеға холунан үгүскө өренер багата бахаян, илитин иминен кытырын көстөр ылжар сери булан эмтир талаанын арибакка сылжыбыта. Осының хандросла каяка бу манна кулга хаминяр үрдәл бак точка бар бу. Олбура. Onun barabı bir bu embriyon pozatı diyen bu min tutar ihinaga tuğum bulana rakavine ihinaga tuğum pazonokka tengneherdien. Светлана Тимофеевна сыла сиретини менен эмтеммит жон кыра тумууга ылларбат боллубут. Турукпут бөгөргөтө диен үйрө үлестеллер. Ол курдук былырын арас ырыларын төрөтө болар хондуругун эмтеппи Татьяна Тарасова ырыта матыйбытыттан үйрен быйыл эми эмтенерге санаммыт. Кine хажам барамын бем ощущением ден туах беле. Көксүм рабыта барта каян халар. Бичиңдерин сымнан халалар. Жөбөй балыгына кирен халаган. Беле кайы хычыбытын узараханын хүтен халар. Эмтиригер амарак сестері бастан үс күн устата кыраттан сағалан күстәқ илбейге тиер. Маны сәрге ұру тұрыққаттан жон эмтир сөпкі тыынар. Итенді кияқы туғалақ арас қамсаныларын оран баран тымны уыннан соттар немалары сөргіп біті. Эмтенәтчілерге сөбілеп біттерін, бәл детер эдеремсейбіт күрдік болды біттен үлләстебіт саналарын кәпсир. Открытиен уралlar, бәлерін істерге күләтчуін бұл итибарди бән самарода көкімбіті яқа ындыргал ба открытиені бұлды өтен. Опуттақ сестері кеге сылжарын тұқары бәйден көріне сылжақтақ, тоқпытара ылжар боллағына, кеге сені әмтәні барықтағын білдерер денетер. Онын бокоя соққа сігенмәкке бәйні көрінер кәмкерлі. Татьяна Потапова, Александр Адамов, Сақа телевидениеті үйә бүлім.